Is it the right one? Surprise! Surprise! Yeah! Yay! Aw. We're going to the prison. Jungle. Jungle. Huh? Hmm? Mm-hmm. Barbara, we made it to the prison. We are alive. It's scary. Prison cells. Oh my god. Hmm? To so kopalnice, zdaj pa tla, kam pa gremo zdaj? Tu čez. Wow, grozno. Leto. Ha? Oh, fuck. Oh, kriza, ej. Le, temnica. Shit, ej. Geko. Hello. Oh moj bog, ej. Si predstavljaš? Smo v zaporu na Sejšelih. To je bil pač prvi zapor, v glavnem star zapor. Kako tam imaš WC? Kje so prvi zapor? Pa še še en del, to je 27, mislim ne. Z Barbaro smo pač na Sejšelih V zaporu! Žal. Žal, ja. Pride kdo rešiti najo? Ja, rabimo pomoč. Še školjke nimamo. Nimamo švece školjke, nič, spane bomo na železni. Ni boš na železni, ampak na betonski. Ok, dobro. Predno. To te pridno odpade, ko imaš tako mehno. Mesto na železno. Joj. Odlično. Ja? Katarina. Oh, my darling. Barbara. Barbara. To je, ko so prišli. Barbara, daj mi roko, no. Barbara. Katarina. Barbara, kje si? Si me prišla pogledat. Pa le, ko me ignoriraš, no. Če si me prišla pogledat zapor, pa ti roko molim, no. Zdaj si pa mene v zapor dala, ti si Ne, jaz sem v zaporu. Če ti si naprej, jaz sem lukni noč železni. Ne, to so oni. Ja veš, da jaz sem tule zaprta. Mojega telefona ne pisalo.
To ne vemo zdaj, kaj je, ali grapefruit ali je pomelo, ampak Barbara je cel dan sanjarla o enem sadežu, da bi ga z drevesa snečnala. Ja, pa vse tako visok. Ja, ampak naj jo je čakal na cesti, ko smo šli iz prehoda. Tako da zdaj pa bomo Zdaj pa videli. naredimo ersk, da vidimo, če je sploh kaj not, ker je nekam fulahek. Diši pa. Prazen. Diši pa ful. diši pa ful. Pa ne vemo, kaj je to, ne grapefruit ali je pravi. pomelo, bomo videli. To ni všeč. Čakaj. Pa da, resno. Da ga ob strani. Jo, aha. Odaj nekaj, ja, To je kaj to. not. Ja, nekaj je. Nekaj mečkenga. Ja, ne, pa je. Misliš, da je? Glej. Ja. Dobar. Daj tako ob strani malo dreš. Ali ne? Tako je. Ta bo 5krat bolj dober, kot kupljen. Ja, res je. Čisto. Mislim, če cel dan sanjaš, Le je padel. pa... Mali gnil. Ja. Ne vem ti. Dobro, nismo okli. Bomo pa Bomo pojeli brezali tisto. na pravi strani. Je verjetno, ko je dol padel. Se je malo udaril. Če rjavo. Se ne vidi, kaj se...